Көх сирбитин сахартан, ардах түһен ибирден, жикти кемебелиете, көмүс көһүммүт тиен келле. Үтө күнүнен күндү гимназистар, учулталлар уанна төрөппүттер. Эхигини бүгүнгү үрүлэх күнүнен, көмүс көһүнү белиетир быраханнигынан итити истиңник әгәрделибит. Маннык үтө керекемге гимназия бытыгар үгеске кубулуйбут көмүс күһүн күрәхбитин ыйтабыт. Бүгүн биги кыттаачылар бытыгар биристэх местелерден ураты бастың ашшыт аналат иңереллиеға. Чейиңере көмүс күһүн күрәх кыттылақтарын билейіннері бит. Ақсыз А класс өренәтчілері Уварова Сардана, Анисимов Арсен, класс лаячыта Адамова Саргылана Алексеевна. Ақсыз Б класс өренәтчілері Жипсайна Нарияна, Егоров Владислав, класс лаячыта Дечковскай Егор Николаевич. Тохсус А класс өренәтчілері Бережнева Сардана, Васильев Борис, класс лаячыта Кириллина Сайнара Трофимовна. Тохсус Б класс өренәтчілері Находкина Ксения, Попов Арлхан, класс лаячыта Анисимова Галина Семеновна. Тохсус В класс өренәтчілері Павлова Алина, Гаврилев Валерий, класс лаячыта Алексеева Зинаида Гаврилевна. Тохсус Г класс өренәтчілері Готовцева Карина, Ливерьев Артур, класс лаячыта Григорьева Матрена Васильевна. Онус А класс өренәтчілері Слепцова Виталина, Паисеев Никита, класс лаячыта Ильина Виктория Анатольевна. Онус Б класс өренәтчілері Федорова Саяна, Тасагыров Алексей, класс лаячыта Илларионова Венера Илларионовна. Кыттачылар бытын сыналыр жүллүр сүбе. Кириллина Күнделина Трофимовна. Сахатылын онна литературатын учутала, жүллүр сүбе берседетеле. Никонова Надежда Егоровна. Саханароттарын культураларын учутала. Федорова Сахая Петровна. Технология учутала. Николаева Юлия Руслановна. Эби үйрәхтәхин учутала. Аммосова Наталья. Жокускайдағы медицинский колледж маңнайғы курсын устудиона, гимназияға 2019 үйрәк жылығар премьер-министр. Саргыдаев Роман, гимназия президиене 11 А класс өренәтчіте. Күрәхтәхибит үст түймәқтен тұрар. Кыттачылар быт устан ураннан бәйлерін білігінер ехтере, тутан хабан бәйлерін остубут жерекен бәйлер, тупсағай көстүләх таңастарынан саптарынан қарақ қытын сыланы дықтыра, уран тарбақтарынан астабыт күхіңі бүлүдерін білігінер ехтере, қайда хастанарын кепсі ехтере. Күрәғі сағалылар Ақсыз А класс өренәтчілері Уварова Сардана, Анисимов Арсен. Атым Уварова Сардана. Национальный гимназия Ақсыз А клахан өренәтчілері. Оғылар айылға бұтын қарыстыққа, айылға бұтын қарысты бұт қас білдебіттен тұтылықтақ. Айылға қаратын керақсиян көрірбін олысы бүлігін.
Серигер первый проходит скоро. Америка у нас, я рассказываю. Сарданала харсыңа мақтанабыт. Аны білігін істеғін ақсыз бұ класс өренәтчілерін. Жып сайына Нарьянаны Егоров Владиславы. Унылая пора, аджи очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природное увядание, в багрец и в золото одетые леса, в их синях в ветры шум и свежее дыхание, и мглой волнистые покрытые небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Егоров Владислав Деммен, гимназия ақсызбы кылахагар веренебен. Бәйәбен білігінерер боллаға әлбә хоғылақ Егоровтар жекергенге үхі соғынан түрі бүтім. Улахан убайым әрхан гимназия выпускнига, мединституту туйгунну бүтерен біліңнен ординатураға веренер. Икки субайым Жолосхан физико-техническая института медицинская физика женге үхіс курска веренер. Кырычан болтым златы бұйыл гимназия маңнайғы класски кирді. Мен иллен кеммер жидонан жарықтанарбын, ухуруйдурбын, ыллырбын, музыка истербін ордоробын. Жек әргенінен муараға, сахабыт серен кәрі көстүйлақ сирдерігер сынянарбын сөбілюбін. Үтө күнімін жіпсенен ұряны демін. Гимназия ақсыз бұ қылағығыр үйренебін. Беге бирге түрәбіт үйөбіт. Улахан убайым Тимур бұлыл гимназияны бүтерен инженерно-технический институтка первый курска үйренер. Кыры балтым айгыланы гимназия 6 в клағын үйренәчті. Мен балаған ұйығыр күн сирен көрбіт боламын, күгіні олыс таптыйбын. Жегіргеннен айлғыға сирастыйбыт, сынненабыт, үйе түргенлері бирге белетейбіт. Бәйім илінен кемер астырбын, қартысқаға түйрәбін, оны скраббукен сүбілән жарықтанабын. Перед вами мой осенний костюм, фантазийная шляпа, мой дружный 8 Б-класс. Использованные материалы – это упаковки от торта, пластиковые бутылки, глиттерный фоамиран, кружево, цветные карандаши, бусины, искусственные листья и фотографии моих одноклассников. Кабачоктан торт, бастан, огородахын суян куртабыт. Бихеха надо, бир кабачок, кыртык туз, 6 помидор, бир ложка масарыта, бир сымыт, бир стакан бурдук, петрушка надо. Онтон, соуска, 4 ложка сметана, 4 ложка майонез, 2 зубчик чеснок надо болар. Кабачок теркалан, туз кудан баран, тахсыбыт соғын тоғобыт. Онтон, сымыт бурдук кудан букку ябыт, блины курдук бухарабыт. Хас бирди слою, соус путунан сыбыбыт, помидор уран баран, әме сыбыбыт. Ол курдук слой уран ихабет.
бастыңа Нарьянаға Владиславка. Истиярың билигин 9 А класс өренәтчилерин. Бережнева Сардананы Васильев Бариғы. Бүтө күннен күндү көрәтчилер мен атын Бережнева Сардана, мен 9 А класс өренәтчитебин. Ити истенник агадылыхпын багарабын көмүс күһүн келбитинен. Мен кырого эрдах биттен урухдурбун хөбүлүбүн, асастырбын фотоаппаратка хартыска төһөрөрбүн. Онна бу көрөргүт курдук бәйем оңохоттора оңорачым. Холобора бу жуппа онна сага мен элбах паясы бирде хомой бутум. Онна сыһа таудын бәйбәлегер бу маннык үшө байдык күһүнү бай темага басыр дык көстөр. Эрдет бидим курдук мен астырбын хөбүлүбүн оолыһын мен бүгүнө хеха көрдөрүм. Кайдах салат астырбын ата Елисейский поля. Бихеха нада болу сымыт, помидор, сыр, колбахы, майонез, онна курсу. Бу кыра чоркандан чоркалыбыт. Майонез бүтүн кыраки пакетка угаммыт үшө байдык манна седочка курдук ыгахпыт. Колбахы бүтүн соломканнан быхабыт. Хымы бүтүн кырбастыбыт, билген салап бүтүн кергедебит. Өйбүтүгер манна төт гына арарыктаахпыт салаппытын. Бу помидор бүтүн маннык урабыт полоскаларынан. Салаппыт бу белем болла. Болгонтогот эхен мактал көрсөкка дери. Күнүнөн күндү хиссетчилер. Ардылыгын ийдин көмүс күһүн келбитинен. Мен атым Васильев Борис, национальный гимназия 9 А класс өренәтчитебин. Мен нуркуттан перспективбин, кийине көрөрбүн. Онна ара собук дойдоргусу жырбын хөблүбүн. Мен билген яка күһүнгө ахлык рецебин кедерегим. Мен билген яка фруктовый салат анабын кедерегим. Рецебы маннык: киви, яблоко, мандарин, груша, банан, онда арбуз. Бу фруктларда барларын расты кынады, онда кретик квадратиктердин быйык кынады. Берем болла, булкайбыт, аны сибит. Сарданаға Бориска мақтанабыт. Эхеген нигитигер 9 Б класс өренәтчиләре. Находкина Ксения, Попов Арылхан. Намно күһүн кемис күһүн тиен келле. Номно күһүн бастыкы класстан хар сарсырда айы жоллонон көрсөрбүт дий. Бирге похоттары ахтыбын. Намно күһүн
Тоҕотторбун кытта көспүк киһи. Намно күһүн Иван Петрович уроктарын наһаа ахтымын. Намно күһүн кэллэ учууталларбын наһаа даана аҕанным. Венера Илларионовна наһаа да аҕанным. Намно киһин учталларбын көрсүбүт киһи. Намно күһүн саңа физика учуталын илэ көрбүт киһэ. Намно күһүн гимназиябын наһаа дааҕанным. Намно киһин саңа учуталларбытын кытта ыксы билсибит киһи. Намно күһүн хаһан бары биирге буолабыт. Намно күһүн учуталбын Галина Семеновнаны наһаа дааҕанным. Күндү оҕолор буна, доҕоттор буна, ахтар саныр коллегалар буна, төрөппүттерди. Атах тепсен олорон сәһәргеспетех. Эчикие ыраппыты. Олду боллар оҕолор, күндү доҕотторум. Санаабытын түһэрбэппит. Барыта этеңҥе үчүгэй болууга, жоллох болуу, соргулах болуу. Кыры кырын да күн сайын күндүлбүн. Кыһыл күмүс күйүнү кимнааҕар да сөбүлүбүн. Күйүмүн урдаамын оҕор үңкүү тэбэбин. Күйүнү айхаллаамын ас амтаннааҕа астыыбын. Кыры саастыктан харбыыбын. Шушы ден аттаахпын. Тохсуспы класска бир. Тыймаадаттан тутуллаахпын. Жоллау дöкускай олабын. Таатта сереттен тардыылаахпын. Амма арестопталлаахпын. Араз зарыга сөбүлүүбүн. Тапталбын үскедебин. Хайата да инникебер. Туга болой алыппар. Закружилась сества золотая, в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая, с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок к сердцу желтеющий дол. Отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол. В душе и в долине прохлады, синий сумрак, как стадо овец, за калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубнец. Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, опрокинуться розовость вод. Хорошо бы на сток улыбаясь, мордой месяца зена жевать. Где ты, где моя тихая радость, все любя, ничего не желать. Көлүккәтә тәркәй утугар. Ол курдук, лык уяраталара, тыммакка көтөрди сулуска. Таптатым бу керек ияне, сүрәккә кең долым сарар. Атыңа халадай тәлләген, ол тылбыт санныгар бырагар. Сөпсәрин дуha бар, тула бар, хой уяра сырдыктаак барыктар. Бит сатанын кетагар, тыхадда чумкурар чораннар. О, урут мин маннык карыстыз истем до. Бутыыннаах тыстары, үчүгай да боло талахты, тетерке уларга кедаяр. Үчүгай да боло, ый болан, кебии көк отын кебияр. Ханнагын, мин үйөрүм чумпута, тугу да эрейбет тапталар.
så det är bullfest, bullfest hela dagen. Vad takten alla bullfest, bullfest hela dagen. Mjöl från livets kvarn. Bullfest, bullfest, bullfest hela dagen. Algıstahtılı biker, taptalı biller biker, Jol kustuğun kerder biker. Oğusas bilgeyen, oyar gün geriyeteyen, İye kemine barıksa. Oluqsu olun arayan, İniki bini beriyen, ayağına den atar bidin. Algıstahtılı biker, taptalı billeri biker, Jol kustuğun kerider biker. Gündü iyem. Ксенияға арылханға мақтал маныда. Аны білеген сәңәрін 9 В класс өренәтчілерін Павлова Алинаны, Гаврилев Валерия. Үтө күннен күнді жүллүр сібә оны көрәтшілер. Сандарин күлімірден көміс күйін кәлбетінен итетік істенік ағардылейбін. Мен атым Павлова Алина. Чырафтыр аттырынан Жукуска кораттаған сыналлы гимназия 9 В клағағар өрінебін. Онна бүгін мен бәйбін кітті белхенлерек құмарым. Микрокердақ бітен үнкілірбін, кинеге ағарбын, рухойдурбын, онна ылырбын хөбілібін. Амок тыллардан английский, французский, корейский тыллары хөбілән үйретебін. Үхіз сылын гитара күржогыр хеджамын, бөліққа онюбын, онна кіттабын. Өссө кірердіқ біттен проекттарын орон рас мероприятияларға, конференцияларға, онна олимпиадаларға стигіләқтік кіттабын. Since childhood, I've been interested in photography, in video filming, and in editing. And I like doing something new for me, like skating or fancy work. Мен Гаврилев Валерий, 9 В класс öğreneciliğin sportun жарыктанабын космос тугунан жетерергебин. Иллен кәммәр спортунан жарыктанабын. Жололого тутабын. Хадалады дубут, Таллах гимназиялы, Минасайда туктунды. Watermelon sugar high, watermelon sugar high.
Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it, watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. Мен бүгін күйіңі білуді бар, әбәм рецебінен духовкаға тыква егер бұхарылы царкой астадым. Бу бүлүженен горорго биһиэха тыква, картопуй, морковь, лук, теллей, кракына кырбаммыт эт, уна кыхыл перец надо. Картопую, моркову, тыква иһин кырбыыбыт, уна арылаах сковородага ыһаарылыыбыт. Онна кэлин теллей битин эбен биэребит. Биэрестиибит, тустуубут, тумалыыбыт. Туспа кырбаммыт чесногу, лугу хаарылыыбыт, специи, укроп, петрушка, кыһыл перец эбэбит. Тыквабыт иһигэр буспут ингредиеннарбытынан кутабыт, тыкваттан хаппагын кэтердебит, уонна 5 минутага духовкага угабыт. Миннигастик аха. Алинаға Валерийга мақтал. Көрөн сеңәрин 9 Г класс öğrenecilerin Готовцева Каринаны, Левериев Артуру. Сетте турья қалланы кырыя көтөрө, 5-6 тыымпыны үөһэттен курдатты көрөрө, күл уутун долгуна кытыыга күүгөйнээхтик сүүрөрө, хатын мас хагдарыян себирдэх симэҕэ түһэрэ, муох секи маар үрэх кырдала кытары хатары. Аянна, үөр сетте турья, күн уоттаах дойдуга күөх қаллаан кырсынан суруя. Мен өссө хиил саас кэлэргэ элбэҕэ көрүөҥ. Мин онно кысачоппун туттарын класспын битерим. Мин онно иэхэ сэһэнним силигин ситерим. Үөр сэтте турая халлааны кырсыанын аяннаар. Кэлэргэр мунаарыаҥ өлүөнэ тардыытын талаһаар. Downtown, we let it go. Sunset high and our bodies low. Blood rush in a hazy glow. My hands, your bones. Loose up, we break the scene. One step deep as you fall to me. Hot clap, we skip a beat. Count 1, 2, 3. And don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it.
yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it. Lose it, lose it, lose it. We gotta lose it. Lose it, lose it, lose it. We gotta lose it. Your name I'll never know as we get down in the world below. Caught up in an overflow. My hands, your bones. Wide-eyed, you look at me. Set on fire in a silver dream. Spin round, you can feel the breeze. Count 1, 2, 3. And don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it. Lose it, lose it, lose it. We gotta lose it. Lose it, lose it, lose it. We gotta lose it. Make a spark, break the dark, find the light with me. Who we are from the start, won't you dance with me? Make a spark, break the dark, find the light with me. Who we are, chasing stars, won't you dance with me? Won't you dance with me? And don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it. Lose it, lose it, lose it. We gotta lose it. Lose it, lose it, lose it. We gotta lose it. Lose it, lose it, lose it. We gotta lose it. Lose it, lose it, lose it. We gotta lose it. Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it. Мақтал Каринаға Артурга. Аны білеген әйгін негітігер 10 А класс өренәтчілері Слепцова Виталина, Паисеев Никита.
встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, сердце стало так тепло, как поздней осени порою бывает дни, бывает час. Веет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян духовением тех лет душевной полноты, с давно забытым упоением смотрю на милые черты. Как после вековой разлуки гляжу на вас, и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут ни одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь. И тоже в нас очарование, и та же душевная любовь. Виталинаға Никитаға мақтанабыт. Күрәға түміктүллер онус Б класс өренәтчілері Федорова Саяна, Тасагыров Алексей. Үміт үтеу кехенен тұсқойбұт жор түгенінен. Тапталақ осколым учуталарыгар, веренәтчілерігер, әғарда әреккеге алгыз бастыңа болуқтun. Кимтен кимне, қантан ханақ, кыз оғын толжыған келен, кепси-пси тұрар детергет, ыра сырдық, ыра саналақ, үрің айыттан сөрікті, саға сайдам, ұяла Федоровтар жекерген тапталақ керек ыстырасы яна болуын. Үйеләннәқтері кітті, ара-бара ұлатын, ойын тақсыр күңнетіңні, білі көрі жетігер оныз Б класска үйерінебін. Үтіе сүрәқті, қағуын саналақ, жоғырдақ, талба таланна, кихи-кихиті болы ұлат тен сүбенен салайттаран 16 саспар үктеннім. Бәйім, ейер-ейібін еңерін, кәріні кәрекси көрін, коллекциялыр, ұрғыдур иделәқпін. Тулалыр әйгебен, айылғаны, кәтән көрін ченчербін, кыллары кітті алтығарбын сөбілюбін, истенербін, менігәсті кастырбын тоқтағар да ордырылын. Түмікпен әтеметі, кығыл көміс күхімміт, жол тұғын қойдun, айығыт арылы сырыттын. Мандар манын дойдуттан баяғаттан ханнақпын, мандара пөлөксейден болабын. Олба серін оланабын, мақсағал сәмән сенебін, мақсағала паймақы жорабын. Үйерінері сөбілебін, білері көрірі бігіребін. Футболлары ордырабын, күйсіленен күйіребін. Ұяллаққан ағытабын, үйе әбі әрілебін, тұтақ сарғы кейтебін. Сақабыт серин уяң намчы айылғатын, қайда дойдуттан қалсыбат, көмес көхінінен, баяңна қиынан, онна саңа өйрақ жыла ахыллытынан, өйерінер көхім ағыларын, очуталларын, поэт Сергей Есенин «Не жалею, не зову, не плачу» ден қағанын әжейім Надежда Андросова айттылы сақылы тылбағылан әғардедейдбен көңілден. Ахаяң ара қалбаппын, уостоға садданам сарыла, кәқтер кәм-кәміхін бірінен, аны мен әдәркән болбаппын. Эн күйіске тәппәккен білеген қағыңа қарылылан сөрәғым. Көк солқы ходы хамыңырбат, мен атақсығыннақ сүйрербін. Кәримнер мен күтім тәліңін көжіппәт боллағын остар бар. О, мені тәлінібәт ояным, қарақпар көнейім қалана. Баламат бағада баранар, олағым түйхәтем әйген. Сасқы чорса сырды табыян, астағым тәдәркі яппынан. Бары да кәқтәбіт, сұққылар сәбірді қалтана. Бұ сілге тәлген тәннібіт, туруйду курутун алгана. Тема Родины – одна из главных лирики великого русского поэта Сергея Есенина, которому 3 октября исполняется 125 лет. Русь, уходящая корнями в прошлое, была для Сергея Есенина прежде всего краем легкокрылых облаков, березового молока и шелковых трав. Вся красота родного края с годами воплотилась в стихи, полные любви к русской земле. Есенинский образ девушки в белом несет в себе нотки таинственности и выглядит тонким, нежным, воздушным в красках осени. Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая замиранием летит на звезду. Отправляясь назад или в будущее, лет на 100,
Авангардная мода отдает дань символизму и декаденству, гармонии традиционной культуры с настоящим и будущим. Есенин, как никто другой, сумел описать осень. Это прекрасное время года в особой утонченной форме. В его стихах осень воспринимается как юная нежная пора, но в то же время мудрая и целеустремленная. Мен терабит дойду бар таатта байагатыгар ытык кихибит манда руус параягынан туос моголоруха тутулла турар. Бу параякка сахабы серең бара истенненнера устара кытынналар. Народ соғымелерді бой хүрбалтыс күнігер ахыллыта болар. Онна дағатан мен конкурснай білуді бәр моголоруха торду аңырдым. Үтөкүннен бейі деген орха тотлыяр бескей тастан кырдыяқын. Мен қанада бес сымыт, бес стакан хақар, оны бес стакан бурдук. Онна бастыдан тұрам деген сымыты хақар кытта алып кеуд. Онна бурдук бұтын құдан баран бұқ кеуд. Сіз беон градуска бейчаска духовкава гауд. Бискейтім қатар өткенігер тордың кергенін мастикадан алауын. Бискейтім бұста айбыдан кәлі бискенар арауын. Бұдеген сырны сливочный крем алып кірдірем. Мен қанада 100 грамм сахар, 300 грамм сливки, онна 300 грамм творожный сыр. Кремем құмалға хоқ қайдардылы бұқ қаяуы. Кондитерским шоптың кенемнен таларым баран бискейтімін кремден. Кремнан баран қалдынекка таманы ұран бейін. Үпін ораға формасынан кіргемін, онна шоколадный гранатынан бірейін. Бұтыға шоколадтың микроволновка ұларауыд. Ораға форматын ардуыд, онна бейін қалдынекка ұрауыд. Қалдынекка тұра береметер мастиканан ораға кергелден ұрауыд. Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкусное осеннее блюдо скоблянка. Скоблянка – традиционное русское блюдо. Раньше блюдо было очень популярно на царских дворянских столах и считалось парадным блюдом. А готовить блюдо очень просто и быстро. Все, что вам нужно для приготовления, всегда под рукой. Сначала порежем картофель. Порежем мясо. Далее грибы. Обжариваем до полуготовности картошку. Далее мясо. Солим, поперчим. Мясо переложим к картошке. На этой же сковороде обжарим грибы. Добавим к ним сметану. Чуть прогреем и все смешаем. Не забываем про лавровый лист. Отправляем в духовку. Пока блюдо горячее, потрем сверху сыром. Өссө төгүл күрәк кыттылақтырыгар мақтана быт. Манан көміс күн күрәк бет түміктенер. Сөбіләбет кыттачылар гытыгар гимназия Инстаграм сирейгер киирен коластахыңа кыттар гытын саната быт. Жүллүр сүбәбитигер, көқтөк көрөтчүлер битигер, күрәктәһәтчилер битин көрөн истен, сыаналан, сәңәрен, күз көмө өйөбүл болбук кутугар, барыгытыгар мақтал боллун. Көміс күн күрәк түмігін ихетиннерийте гимназия Инстаграм сирейгер тақсыға. Көрсөк қадері.